Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, bakiway. Take kumki kaliram, hagador kubajam, taksaw point riulak. Just wow. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mauyong Rim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Uba AL Heg ubalong ru nangyalam jongka BJP pat ubadeiru MLA ka penthor umkra constituency. Ulong makajing terwa ban shim ya kalentiral ka shonghi ha ka Sorkar Pdeng bat ka Sorkar Jylla ban shim ya karai. Namar ba kani kamat ka de kabla sa Pdeng daki posnam. Ulong ru dada ka ridum khasi jantia ka yo ya kalentiral kan Myntoi hi ya ki Paidbah nong shnong jong ka ni ka Jylla. Hendrei wat la kata ka shong pat hakamon jong ki Paidbah la ki Pdeng ni ki kentan. That has been pending for long back. This one is pending. So now I leave it to the wisdom of the state government and also the wisdom of the central government for the bringing the railway line in Meghalaya. For the overall benefit for the people of the states. If the railway line is connecting to Meghalaya, if it is benefit to the people of Meghalaya, we should also appreciate. If it is not benefit, then only that also we go with the people choice only. Bernihat ne bernihat. Wat karukom thoru kalaya pher. Ka bernihat batho du wai ka don ha Meghalaya. Hendrei ka bernihat batho du yupat ka don ha Assam. Ka wei ka nongba. Hendrei lapia arliang du put du Sam. Chunki Jylla. House name Hajar Prasau. Ka kai pot jaka perthei ka lapinmi eka kerteng jaka bernihat ha kamat e. Hendrei ka kubo jaka jingshisha bonsin la klet but omshim lala ban pinpao. Nama imede lasa laslemde la don hi jaga sanpo kumbangi kinong song itip hi ba ka berni ka hap langbat ka border Assam. Hindi ban ong ba kal air ka one week tang na Assam ni tang na Meghalaya. Kalong hap deng mo ba hap lang ka Meghalaya bat ka Assam border. Ki karkhana badon hakani ka nong baru ki long ki bala benta ha Pdeng Jylla ka jingyar ka long kumba 100 square kilometer na Pdeng kani 8.5 square kilometer ta hap hapo Ripoi district ha Meghalaya kat balai point khat lai square kilometer ka basa ka hap hapo ka Kamrup metropolitan district ha Assam. Banpin bet ikamat jong ka jinglong jingman jong ka leer ka Meghalaya State Pollution Control Board kadang petngon manla ka por ka CAA QMS Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station bat ka manual monitoring station ki pet patho ya ka jinglong jingman jong ka leer klem sange kadero kabajan bahabat ka border Assam tanglai 100 kilometer e don ber ka border Assam ka jing per jong ka leer kala don sibun kala duna sibun kala kham khoj kala kham pangat nang takini kiding kisi ru dangi pej menta ba kipar ki ba mensua em kala ya per sibun kila jerngam ba ka pollution ta kadan ba sisin ba kila don ki factory mo ya tangim laban len re ban ang hadu ba kandak ta hadu kata ko ba kimi dia long ngi tengim lar ban ya menjur hakador ba jong ka ying dor ba thau an Mentri rangba ka Jylla ong bogla tho Mentri rangba का Assam बंथाव ये का जॉइंट कमेटी यहाँ का जो रियल फैक्ट है जो मतलब मेन पोल्यूशन था जो फैक्ट्री था पहला मतलब रहने का मुश्किल हो गया था यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी बीच में बहुत सारा फैक्ट्री शट डाउन कर दिया लेकिन पहला से बहुत अभी थोड़ा रिलीफ है और शांति है रहने के लिए कल एयर का याद कम संगे हाउपुर उसाम हेनरी बन ओंगबा bernihat Meghalaya ka de ka nongba ka bajabo tam ka penyalam bakla ye gibreo